Lijep pozdrav svima. Evo nas u lekciji Algebarski razlomci. Zadatak sam 7. Matematika 1, izdavač Školska knjiga. Zadatak kaže, dva razlomka dijelimo. Prvi je u brojniku 100 minus x na kvadrat kroz 2x na kvadrat minus 8. Dijeljeno s drugim, minus 10 minus x je u brojniku, a dole u nazivniku 4x plus 8. Kad je množenje ili dijeljenje, tada odmah možemo faktorizirati brojnik i nazivnik. Znači, prikazati u obliku jednog monoma. Kako? Evo, 100 minus x na kvadrat ja odmah mogu rastaviti kao prvi na kvadrat, dakle, napisat ću još formulu ovdje, dakle, prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat je prvi minus drugi što množi prvi plus drugi. Dakle, 100 je definitivno 10 na kvadrat, dakle, prvi član je 10. X na kvadrat je od x na kvadrat, dakle, prvi je 10, drugi je x, dakle, 10 minus x što množi 10 plus x. Da vidimo naziv. Za početak mogu li izlučiti nešto iz ova dva? To je uvijek ono što se prvo gleda. Izlučim 2. Šta ostaje prvo? X na kvadrat minus, kada ovdje izlučim 2, 8 dijeljeno 2 je 4. Gledajte sad šta ću raditi. Dijeljenje, odmah umnoženje. Dakle, puta recipročno. 4x plus 8 idu gore. Pa pazite, ja ću odmah raditi nešto. Izlučiti 4. Kad izlučim 4, tu ostane x plus 2. Jer 4 puta x je 4x, 4 puta 2 je 8. Puta, gledajte, ja ću odmah ovaj minus izlučiti. Minus 10 plus x. Evo, i sad može li se već nešto pratiti? Može, mogu i odmah pratiti, vidite, 10 plus x, 10 plus x, zagrada su isti super. Može li još nešto? Može. 4 i 2, sa 2. Ovdje ostaje 2, a ovdje 1. Nastavljamo. Da, u brojniku prvog razlomka imamo 10 minus x, x na kvadrat minus 4. 4 je 2 na kvadrat, dakle, to je x minus 2 što množi x plus 2. Čim vi vidite kvadrate, to vam je najčešće tako nešto. Puta, šta je ovdje ostalo? 2 što množi x plus 2 u brojniku, u nazivniku ništa ili ipak minus. Minus 1. Taj minus ne smijemo zaboraviti. Što se zakrati? Može li se nešto? Može. Množenje, zagrada, cijela ili ništa. Evo ga, cijela se izluči. I to je to. I sad ću ja to izmnožiti. Da vidite, u brojniku ostalo 2 što množi 10 minus x, a u nazivniku x minus 2 puta minus 1. Pa taj minus ja mogu pisati ispred. E sad, šta je, kako je najbolje ostaviti? To je minus ili prebaci gore ili ovo ovdje malo ili ga tu promijeniti predznake pa da dobijemo ovako, minus x plus 2. Možemo dvojku množiti sa 10x pa dobiti 20 minus 2x. Sve jedno stvar, što ćete vi sad napraviti? Meni je možda draže da se izluči što više, a ovdje dole nek bude recimo 2 minus x. Meni je ovako najbolje zapisano. Evo, to je to. Hvala što ste gledali ovaj video.